spremnim brokulijom neki. Brokuli! Ne znam. Ne, to mi je najgore dio rođendana. Ima Okej, 18 godina. Okej. Dođi ovdje da vidiš kako ću izbost ovu tortu, da. Okej. Sad ću te lijepo Tri, ne moraš temirat, moraš temirat. Okej. 3, 2. Evo ga. Uf. Jeeeej! Sad kad završiš reset moraš plesat Fortnite. O Bože. Ajde pleši. Ne, ostavit ću na Moraš TikTok. default dance. Ali ne znam, čekaj. So guys, we did it. Welcome to my vlog, today is my birthday. Mislim, ovo je još smanjeno. Pa to je super. Nešto. Remove yours. Okej. Jesi dobro fokusiran? Poprilično ima da jesam. Hraniš nas manje nego židove u Auschwitzu. Pa ima cijela torta, ovo je samo prvi komad, djeco Božja. Ok, sad to trebam. Znači, to dijelite vi. Ovo to je za vas, ovo je za mene. Ajme, sad ne, to je, vidiš, ovo što je sad rezao, to je vašoj strani, ovo to je ovoj strani. Sad bi nam trebao Tarik da izračuna. Tako je, makni se s moje strane. O ne, imam torte po ruci. Ne znam kako da izvadim. Samo tek pogled. Hare Krishna, što? Uspjela sam. Andreja uspjela nešto u životu. Uspjela sam prvu stvar. So guys, we did it. Okej. Čekaj, svako će svoj komad rezati ili što? Pa šta da ja režem sve? Okej. Ne znam, ne želim debo opet napraviti. Napravi, do it. Ona baba, ona neka. Aha, čekaj. Safety is number one priority. Perfect. Stainless steel, he's by the pocket. This is how he feels, no stopping, leaving bodies dropping. Obviously, he's a fucking coward. Only goal to make them coward from his strap. Body, hands shake. Look at him, he's on the break. Broken and hopeless, this world is a just isn't hopeless to fix. I can't wait till it's over. And then sickening, evil and misery. That's a familiar topic. Killers every corner, call the corner. Every way you look, he's not a fucking mortar. Ček da sebe malo snimim. Everything's fucked in this world we live in. Yes. Znači, ovo sam ja. Beautiful. Hoćeš im opet? To. Sviđa mi se ovako. Vidio si ga ovako. Boj! Malo mi se vrti, ali dobro. Boj. Si tako fan, ti si Ja tako? Ja hoću neke Da ideš poslije pjesma. slikice. Samo ovaj alkohol koji je popio. Nije, vjerujem. Ne, on ti je normalan ovako. Samo sad otkrivam. Čekaj, mogu skočiti na auto, blesira. Sad kad slomiš drugu ruku. Treba si napraviti deb gore, bože.
Zašto je išao gore?